Sanibona, phinde ngibingelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba, ngalo mzuzu, ngaleli hora. Sibonge omkhulu, obabazekayo, osabekayo, othandekayo, umdala amazwi nomhlaba, uyise weNkosi yethu uJesu. Sibonge umnini mandla wonke, sibonge uNkulunkulu ongumalusi omuhle, oyisiphephelo sesiphephelo, ongumlondolozi, oyidwala, oyinqaba, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Uwumyeni kubafelokazi, uyikho konke kwizimpofana, uwumzali kuyintandane, uyingubo yombatha emakhazeni, uyimpahla zokugqoka kubanda, uyi-umbrella emvuleni, uyi-raining coat uma ukhetha kanjalo, uyiqiniso emangeni, uwukukhanya ebumnyameni, uyimfudumalo kukona konke okungafanele kungalungi. Ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu masazi ukuthi uNkulunkulu uhlezi eyisolushini enhle, uhlezi eyisolushini enhle oyidingayo ngaso sonke isikhathi empilweni yakho, because hlezi njalo kuzoba nezinkinga emhlabeni. Hlezi njalo kuzoba nokonakala emhlabeni, hlezi njalo kuzoba nobubi nokungcola, kepha kuloko kungcola lokho uNkulunkulu ungumhlambululi. Engcoleni kwezitsha zakho uNkulunkulu uyinsipho, engcoleni kwey'ngubo zakho uNkulunkulu futhi uyinsipho, aphinde abe amanzi, ngoba ngeke uzuwashe ngensipho kuphela, but udinga insipho ihlangene namanzi bese kuhlangana kokubili kukhipha ukuthi into yakho masuyiwashile ibe iphunga elihle ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu hlezi eyisombululo njalo. Niyaxabana nomyeni wakho uyisombulula, asho ukuthi lo ukuthi lo ukuthi niyaxabana nomngani wakho, uyena ozoba isombululo ukuthi nangu kahle kahle o-wrong, nangu kahle kahle owonile, nangu kahle kahle onomona, nangu kahle kahle onenhliziyo embi. Ohlezi eyisolushini edinga ukuthi simdedele ukuthi abe yiyona njalo ngaphezu kwey'mpilo zethu, because uNkulunkulu uhlezi esiyaleza. Yazi masiphila lapha emhlabeni ngifisa sikwazi siqonde lokhu ngoba kuyiqiniso, sengikufundile, sengikubonile, uNkulunkulu useyalezile. Ubuhlogo buyaphilwa kakhulu lapha emhlabeni. Ubuhlogo buyaphila ngey'ndlela ey'ningi ezahlukahlukene. Why ngisho kanjalo? Because izinto ezenzakalayo nezinto ozenzayo, they praise noma they show ukuthi kune-spirit esingcolile kangakanani. They show ukuthi kune-spirit sasesihogweni kangakanani. If uzokwenza into uqede lapho ugcine ushiye kanjalo, ukungcola namanyala okuyisono okunyenyekayo, athi uNkulunkulu abenza lokhu abasoze balidla ifa lombuso kaNkulunkulu. So ubuhlogo bukhona around lapha emhlabeni. Uma ngithi ukungcola, uNkulunkulu usukhuluma ngokungcola ngazo zonke izindlela, whether ungcolile emphefumulweni wakho, whether ungcolile enyameni, whether ungcolile engqondweni, ubhizi ucabangana nezinto ezinyanyisayo nezinengekayo, whether ungcolile ey'ndebeni zakho, whether udla ingulube, whether uhlezi ukhuluma amanga, whether uhlezi ukhuluma ukuhleba, ukungcola kuyona yonke indawo kukhona njalo. And umuntu ongcolile ongahlambulukile ukumbona ngisho ekhaya lakhe ukuthi ayi ngeke la, ngeke labantu baze bamanuku, uthi yabuka izitsha ziyaphihlika, izitsha zihamba namasokisi kuhlangene, uvele ubone ukuthi kwazi kwawukunuku, kwazi kwawumnuku, kwazi kwawubuhlogo, because ubunuku buhamba ubuhlogo. Yonke into ehlangene nobumnyama ihlangene nokungcola, ihlangene nokungcolisa nokunengekisa. Why? Because mazalwa lapha emhlabeni uzalwa ucwengekile, uzalwa umuhle, uzalwa ungcwele, kodwa ngokukhula kwakho, because ama-spirit asuke khona around, asuke ehlalela ukuthi azokungcolisa, asuke ehlalela ukuthi azokunengekisa, ehlalela ukuthi azokuphuca ubungcwele, akushiye ungcolile, so that uNkulunkulu angeke aze akuthande, so that uNkulunkulu angeke aze asondele eduze kwakho, because uNkulunkulu ungcwele. Akahlali endaweni engcolile, akahlali endaweni enengekayo, akahlali endaweni engacwengekile, edinga njalo ukuthi siyingcwelise, not enyameni kuphela but na spiritual. Udinga ukuzingcwelisa ngezinto ezicabangayo. Usukwenzile lokho, ucabanga ucansi, usuvele usukwenzile. Ucabanga ukubulala umuntu, usuvele usumbulele. Ucabanga ukuntshontsha, usuvele usuntshontshile. Ucabanga yonke into, usuvele usuyenzile engqondweni yakho, ususho ukuthi uyenze enyameni, and ngakuthatha ngisho isikhathi kodwa uzogcina uyenzile, ngoba uzokhohlwa ukuthi hayibo kombe ngasikhathi sokuthi ngacabanga ukuthi ukhona nje umuntu onga-challenge njengamanje. Thiwakhumbula ukuthi wawucabangani last week ngo-3 ntambama, last week Monday ngo-3 ntambama wawucabangani. Awusayikhumbuli leyo nto leyo, but irejistiwe spiritually, kuyaziwa ukuthi wawucabangani, and ungaprovidwa ithuba lokuthi uyenze namhlanje. Because yonke into bantu baNkulunkulu uyayakha, imizimba yethu siyayifila, imizimba yethu siyayiyondla, imizimba yethu siyayinakekela, siyenzele ukuthi ithole energy ukuthi yenze lokho esidinga ukuthi sikwenze.
ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uyisolution-ke yako lonke lokho, because uSathane ufike kuqala la emhlabeni, right? So mefika kuqala ufike nalo lonke uhlobo leplani ukuthi umuntu ungamenza kanjani angafinyelele embusweni wezulu, njengoba nami ngingeke ngize ngifinyelele ngiwuSathane. So ngenza kanjani, because khona enye ividiyo nje sekuyaduma kakhulu sayibona ku-Facebook, I'm not sure ukuthi sakhona yini, lapho khona babenza i-meeting amadimoni noSathane. So kodwa i-portray yakhona kwakuveze ngazuthi uPopeye. Now uma bekhuluma athi fellow demons, now niyawubona ukuthi umhlaba usumi kanje, niyabona ukuthi kwenzeka kanje, athi thini progress, laphakamisa elinye idimoni lathi laphakamisa elinye idimoni lathi mina ngizokwandisa i-teenage pregnancy, laphakamisa elinye lathi ngizoginqa imoto, laphakamisa elinye lathi ngizongena emshadweni, laphakamisa elinye lathi ngizokwenza ukuthi nokuthi. And they are working so good, so hard, ngendlela eyisimanga. It's like a contract yokuthi kusetshenziswa ukuthi bonke abantu bangabi ngcwele, bonke abantu bangcole, bonke abantu banenge uNkulunkulu, bonke abantu bahlale esonweni khona umusa uNkulunkulu mawuvama babe baningi abazolahlwa kunabazosindiswa. Siphila ikhathini sokugcina abantu baNkulunkulu ngendlela ebuhlungu nangendlela eyisimanga, in such a way that izulu selidedele yonke into, yonke imoya esuka esihogweni sikhona la emhlabeni, yonke imoya esuka ngaphansi komhlaba ikhona la emhlabeni, yonke imoya esuka maphi yonke into isikhona njengamanje. Sekushoda ukuthi kuphume lezi zilwane lezi uNkulunkulu angazidalanga siyibone ngamehlo ezosithusa zisisabise. Sekushoda lokho nje kuphela. Kuprofethiwe konke, kuyaziwa konke, and ngifisa ukuthi ubuke lento. Yabo ama-movie, ngiyaphinda ngithi ama-movie ayi-prediction of into ekhona, ayi-prediction of izinto ezi-existayo. Ungayitshela ukuthi uyibukela uFrozen nje phela, hayi uPopeye, hayi it's just a movie. Zikhona lezo zinto, lezo yilwane ey'nkulu ey'frizile zikhona, uNkulunkulu uyifrizisile ngamasibomu, njengoba kukhona noLeviathan uJob akhuluma ngawo. I think it's chapter 42, uLeviathan, khona noBehemoth. So kukona konke abantu baNkulunkulu, zonke izinto zikhona, kuphela zifihliwe kithi because sibancane, singasaba, singathuthumela. Njengoba usasaba ukuphumela emnyango ebusuku, njengoba usasaba ngade uphuphe kabi, uvela ungalali uthi ngiyasaba, kuningi abantu baNkulunkulu kwehlukahlukene. So ngifisa sikwazi ukuthi uNkulunkulu uyisolution kona konke. Since uSathane wafika kuqala, wafikela ukuzoplana, wafikela ukuzokonakalisa, wafikela uzolutha, wafikela uzokwenza zonke izinto. uNkulunkulu uyi-provider ye-solution-ke kuloko, ngoba uthi uzalelwe esonweni, akubuke nje uNkulunkulu uzo right, le ngane yenze njani, ngoba abazali bayo abakhola, bayenze njani ingane yami, bayiluka ikhanda, right, akubuke nje uNkulunkulu, bayigqokisa ibhluku, okay it's fine, bayenza ukuthi, uthi ukhula livele lifike ivangeli kuwena, ubone le video, ubone ividiyo thizeni, uthi ngeke dadewethu yazi ukhuluma iqiniso, ngeke mfowethu yazi lamazwi ayangakha, lamazwi ayangithinta, lamazwi ngiyawadinga, ngicela more information. Ukhonzaphi, singahlangana ngophi, singakhuluma, nginey'nkinga, sicela ungisiza lapha nalapha nalapha. uNkulunkulu afinyelele kuwena ngesithunya sakhe nangesebenzi sakhe, ngoba uyakuthanda, uhleze provide i-solution kuzona zonke izinto ngazo zonke izindlela. So afinyelele kuwe ezoba i-solution yokuthi vele ubukade uhamba esoneni wenza zonke izinto angazithandi, uthi masutholile ulwazi, wazi ukuthi le ncwadi le iyafundwa, wazi ukuthi ukuze uhazane noNkulunkulu kuzomela ukuthi uphenduke, kuzomela ukuthi usindise, kuzomela ukuthi ubhabhadise, because mangaphinda abantu bakaNkulunkulu, ngoba ngihlezi ngibeka ukuthi 2023 November ngabona isibonakaliso lapho khona ingelo seNkulunkulu isho ukuthi tshela abantu uKristu uqobo, tshela abantu ukuthi mabazihlambulule ngoba ngiyabuya, engomfici engazihlambulule uyosala. And abantu baNkulunkulu yabo ifeeling, ngivuka lapha ngavuka ngithuthumela ngikhala, ngoba abantu baNkulunkulu kwangazuthi into ezokwenzeka manje. Wena wabona umuntu ethi sihamba, hayi basambeni, mawuthi uyabamba uyayeka, vele usala ethi hayike sala kanjalo-ke. And usale ngempela, and ayikho into ebuhlungu bantu baNkulunkulu njengokusala, ayikho into ebuhlungu njengokusala kuthiwa kuyahanjwa, wazi kahle ukuthi la kuyiwa khona kuzoba mnandi. Ayikho into ebuhlungu njengokusala, wazi kahle ukuthi lapho kuyiwa khona kuzona zonke izinto abantu baNkulunkulu masazi ukuthi uNkulunkulu uyiprovidile i-solution. Naye problem uSathane, abantu bahlezi bekhuluma ukuthi uNkulunkulu kade kadili ngani noSathane, uNkulunkulu uyiprovidile i-solution. It's like uzongena emzini womuntu kuthiwa kunenje lumayo, kuthiwa kodwa ukuze ungene yazi enze njani, uvele uthi Spotty get out, Spotty get out. Utshelwa lokho kuthiwa enza kanjalo izohamba le nto.
Wena uzohamba ngomqondo ukuthi awu ngeke kunenjela umayo kanjani utsheliwe nayi instruction ithi sporty get out. Uhlule nje lawo mazwi lawo amabili, sporty get out. So kukona konke abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni isitha sikhona, yes fine, isitha siyabusa vele ngiyakwazi lokho siyiprince lelizwe, kodwa sitsheliwe isolution, siprovidelwe nayi la izweni. That is why incwadi kaHosea ithi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi, kepha ukulwazi ululahlile. Njalo ke nami ngizokukulahla wena nabantwana bakho. Ulahlile ulwazi, awufuni ukuzintshumayela, ulahlile ulwazi, awufuni ukuya enkonzweni, awufuni ukuphenduka, awufuni ukwenza lutho, awufuni lutho, ufuna izinkanuko zenyama kuphela. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu uzokulahlela kona lokho. So uNkulunkulu uthinte enhliziyweni yami namhlanje ukuthi hayibo, mahlale njalo sikhuluma indaba yobhabhadiso, mahlale njalo sikhumbuzana ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ubhabhadiswe. Akudingi ukuthi mhlasimpe uqale uthi hayi ngisafuna ukuyoshiya isono kuphela. Ngeke uzushiye ngamandla akho, awunawo. Hayi njengoba ngisabhema, make ngiqale ngeke ukubhema kuqala, ngeke uzukwazi. Make ngiqale ngeke ukuphuza kuqala, phela angithi angena utshale enkonzweni, make ngiqale ngeke woza unja. Cause yazi sekwaba nesinye story nje, umunye umfowethu ashare wathi yazi dadewethu drug addict. Wathi ngelinye ilanga kwafika izwi kuye lathi mase kuthiwa uyafa manje njengoba nje kanje, and wayesebiza ngalokuthi iphara, lamagama la igama nje engalithandisisi, kodwa ke lisetshenziswa ukuze sikwazi ukuthi sheshe si-understand. Lafika izwi kuye lathi njengoba nje wenze yonke lento oyenzayo, mawucabanga kuzokwenzakalani kuwena mase kuthiwa uyafa manje noma namhlanje. Uthi ulamsha uvalo lwameqa, uthi kwangazi ukuthi udlalela imovie impilo yakhe, thobuka usudlukela nentombi yakho oyithanda, buka umndeni wakhe awusakuthembi, ubuye abantshontshela ekhakini, buka ukuthi wabuka ukuthi ngeke. Mina impilo yami bingenje, mina impilo yami angifuni ibe njena, mina bengaphili ngale ndlela. Wasethatha into zakhe, ingubo zakhe, wawuthatha ugwayi, yona le unga. Wathi wakhuluma naye wathi yabona namhlanje ngiyagcina ngicike ukubhema. Uthi wayibhema, wathatha into zakhe wahamba waya e-rehab. Uthi mayefika e-rehab wathi angifuni maphilisi enu, angifuni lutho yenu, ngifuna ukuhlala nabantu abanjengami. Uthi yamhlupha lento 3 months engadli, ehuda, xolo ukusebenzisa igama elibi, eya etoilet, diarrhea, ekhishwa isisu, wancipha wazaca uthi ngoba kubuhlungu ukuphuma kwalomoya, kubuhlungu ukuthi kwathi kodwa angisafuni because wayesesigqila sobumnyama for 6 years. So engizama ukusho abantu baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyayiprovide isolution ngisho kuthiwa sekunjani. Ufuna ukuthi uze qha, because uthi wayekhuleka ethi Nkosi ngicela amandla akho, but yena imandate yakhe noma ipurpose yakhe ukuthi ashiye ibunga, ngoba cause ekubazini kwami wayeseqhubeka esabhema insango nani. Engikushoyo mina ukuthi akudingi ukuthi uzufuna ukulahla izinto kuqala because awunawo amandla okuyilahla. Futhi ungathi uyakulahla namhlanje uzothi usathana, oh okay, athi umuntu ngoba usahlale 5 months engaphuzi, athi angisaphuza, angisabuthinti. Sathana okay, because 5 months isikhathi esincane kakhulu. Usangahlala nje akubuke nje usathana 5 years, 10 years bese yakubuyisela kubona after 20 years. Kukona konke abantu baNkulunkulu, yonke into ihlaba ehlukaniswe uNkulunkulu ngumdala amazwe nomhlaba. Ihlaba ehlukaniswe uKristu ngegazi lakhe. So ufuna ukuze naso leso sono sinjalo, ufuna uze nako konke ububi bakho bunjalo, ngoba uyena ozokuhlanza, uyena ozokuhlambulula, uyena ozothi ngoba mangale ngathi ubhabhadisa abantu baNkulunkulu ungena emanzini. Remember ungena emanzini ne, ngoba noJohane wayebhabhadisa kanjalo, even naye uKristu wabhabhadiswa emanzini. So ngale nkathi ungena emanzini ufa kanye noKristu, kufa umuntu omdala kuzalwe umuntu omusha, ebese ubhabhadiswa ngomoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu ke yiwona ozolubisa uhamba nawe ukuqondisa kuzona zonke izinto.
Abanye baze bathi shuthi kumele ngenzeni before ngibaphatise, kumele ngivume zonke izono zami. Angeke uze uyikhumbule zonke, ngiyakuthembisa lokho. Kepha ungathi Nkosi, ngiyakwamukela njengeNkosi nomsindisi. Ngiyacela ukuthi ungihlambulule kuzona zonke izono zami. And masuzelwe kabusha, konke okudala kuyadlula, kuyalahlwa, kuba umthwalo olahlwayo lesitamkokweni. Othi masulahliwe ebese usuhamba kwijeni yakho, endleleni yakho, uNkulunkulu ngomoya wakho weqiniso uzolibeleka ekukhumbuza-ke zonke izinto ebuncaneni bakho. Yakhumbula wawenza ukuthi, and enzela ukuthi leso sono leso uguqe phansi, usivume ukuze ungabusabuyela kuso. Uyakhumbula ukuthi wawuphila kanjani? Uguqe phansi, uvume isono sakho ukuze ungabusabuyela kuso. Uyakhumbula ukuthi wawuluka noma kanjani, and angiyithandi leyo nto. Uvume ukuthi Nkosi, Nkosi ngihawukele, ngiyaxolisa. Ngokuxolisa kwakho uNkulunkulu akupha amandla ukuthi ungabusabuyela kukho. Kuzona zonke izinto abantu baNkulunkulu siyona usuku nosuku, umzuzu umzuzu, ngehora nehora. Lesi sebasihlala ebukhona baNkulunkulu siyibona sesinethezekile, sesiqala maphansi sesibuyela kuzona futhi izona. Siqala phansi sibuyela kubona futhi ububi, ngenxa yenkanuko zenyama, ngenxa yobubi balelizwe. Kodwa kona konke uNkulunkulu akufuna kuthina, ufuna ukuthi siphenduke each and every day, each and every time, each and every second olitholayo. Vuma izono zakho uphenduke khona uthole ukusindiswa nokubhabhadiswa. Sofunda nje incwadi kaJohane, John chapter 3. John chapter 3. Ukuze ubone umbuso wezulu kuzomela ukuthi uzale kabusha, kuzomela ukuthi ubhabhadiswe. Lokho kuyimpoqo ukubhabhadiswa, kuyimpoqo ukubhabhadiswa. Ngoba it's like, imagine endlini yakho usuklinile kwaze kwakuhle, bese kuzovela kungene nje umuntu nje nodaka. Uzokuthanda lokho? Uzokujabulela lokho? Ngeke uzokujabulela. But uzokwenza njani? Uzothi ngicela ukhumule izicathulo zakho, uyibeke emnyango, uyibeke lapho kuvrandi, ungene ngeenyawo eziklini. So nathi uKristu ufuna ukuthi senze njalo. Zonke izono, yonke imithwalo, because ikona ukukubambezelayo. Imoya iyona ekubambezelayo, ikuvimbezele ukuze ungakwazi ukuthi wenze into oyithandayo, nento oyidingayo, nento ebalulekile. Thola ukuthi kumele uhambe, usacabanga ukuthi kumele udle kuqala. Ikona ukukubambezelayo, ukukuvimbezelayo uzushiwe itekisi. Usacabanga ukulala kuqala. Ikona ukubambezelayo uzufike late emsebenzini. So konke abantu baNkulunkulu kungama spirit angcolile, spirit of laziness, spirit of kuningi. Because even simple things like izitsha, yazi uke wafundisa nje umuntu dadewethu we-ex-witch. What even izitsha, yazi ukushiya izitsha lapha kusinki ebusuku, kumema ama-spirits of i-waste ebusuku. Nefika nama-spirit azokhoza i-distraction la emndenini, azokhoza i-laziness, i-procrastination, i-delay, azokhosta ukuthi izinto zingenzeki, izinto zingakhanyi, azokhosta ukuthi imisebenzi ingaqhamuki, abantu bayibone bezehluleka, azokubandisa iqalekiso ngaphezu kwayo yonke into. That is why ithola ukuthi kumuzi ubona ukuthi kuyafika ikhishi lakhona linjani, amantombazana akhona awasebenzi wonke, azela ney'ngane, futhi leyo mali leyo yey'ngane ayiphuza vele. Inhlanzeko ibalulekile, isiqalo sobungcwele, ivizo sokwazana noKristu, ngoba ezulwini kungcwele. Kodwa ngisho ukuthi masizingcwelise enyameni kuphela, nasemphefumulweni wakho zingcwelise ngokuvuma izono, ngokuvuma konke ububi, khona uzohlala uphelele ngaphambi kwaNkulunkulu. So incwadi soyifunda nje uJohn chapter 3 verse 5. Siqale kuverse 3. UJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angewubona umbuso wezulu noma umbuso kaNkulunkulu. UNikodimi wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengena embusweni kaNkulunkulu. So kona konke abantu baNkulunkulu okubalulekile okusemqoka kumele sikwazi ukuthi ubhabhadiswa luyi-first step towards ukwenza intando kaNkulunkulu, towards ukwazana noKristu, towards ukuphila okuphakade. Ngoba yonke into ekhona lapha emhlabeni ibuyiselana emuva nokuthi uye phambili. Impilo yakho kumele uyilungise. Uney'ngane mhlawumbe ongayikhokhelile, une-ithembiso ongayifezile, uney'kweletu ongayikhokhelile.
Kuningi impilo yakho kumele uyilungise, ngeke uze uyilungise ngamandla akho, udinga amandla kaNkulunkulu. That is why kumele ukuthi ukholwe, khona uKristu ezokusiza kona konke. Khona uKristu ezoba nawe, khona uKristu ezohamba nawe, ngoba uyakulangazelela ukwenza okunjalo. So ubhabhadiso lusemqoka, ubhabhadiso lusemqoka, limema wonke umuntu. Ngabe unasono sini? Because uNkulunkulu into ayizondayo isono, uyasithanda isoni, uyakuthanda but uzonda lento ebusayo, uzonda lento oyenzayo noma ungasathandi, uzonda lento oyitshela ukuthi iyakujabulisa kanti iyakonakalisa, ikubuyisela emuva kunokuthi ikuyise phambili. Kukona konke bantu baNkulunkulu, ezinkulu ezinandaba zombuso wezulu namhlanje lithi bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlenge ngoNesinde sinibhabhadise ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Ezinye iy'nkundla zokuxhumana zikhona uTikTok Lihle Ithemba, Facebook Lihle Ithemba Mzobe, Instagram Lihle Ithemba went with I Mzobe, ebese kuba YouTube Lihle Ithemba Mzobe. Nkosi ibe nani manje, kuze kube phakade. Amen.